opet Kibra intervju. Opet, da. Petak, 3. sedmica, 20... Koji je ovo? 24. 24. Jest. Imam jedan dobar savjet, zoveš da se ne mogu razbuditi ujutru. Samo uzmite trotinet, vjerujte, u roku od 2 minute vi ste novi. Pogotovo kad je napolju kiša, odnosno kad je mokro i to, hladno, dobar spogam, svaka čast. Ništa, hajde preslati se, idemo. Došli smo do izometrije, da. Ovo je Kofir, autopute, Bosna, jedan radi, trojica gledaju. Šta će nam biti za ovaj vlog, Bruda? Prošla sedmica je bila dobra, bilo je veslanje, bilo je predavanje. Ove sedmice će ona dosadna sedmica biti, ništa se ne dešava. Uspjeh je dosadan. Eto ga, odo urad sam sa sobom intervju. Kapiten, rec. Kakva je situacija? Kibra radi, ja dajem intervju. Rani kolema. Jebari. Ta ste moj, jel? Light. Idemo, Ahmete. Odmah, Ahmete, da kažem, nedelja je... A bilo je publikume u petak, sad je nastavak. Da. Kompas da se orijentiš. Ja. Jest. Kod vas dobro? Daj mi reći. 2000 years later. Nedelja, drugi dan, 4. sedmice. Jel 4. sedmica? Jest, 4. sedmica. Hvala Bogu, dobro je sve. Već se sliježu pomalo snaga, mišići dolaze na mjesto gdje trebaju biti. Jebari. Danas, hvala Allahu, ima nas 8 planirano za čamac. 2 čamca na vodi. Idemo danas zagrijavanje, brzinsko i slalom. Radit ćemo ulazak u crvenu kapiju, uzvodnu sa desne strane i sa lijeve strane. Prošli put gledali ste vlog. Napatili smo se dobro dok smo postavili onu kapiju za lijevu stranu, ali evo uspjeli smo, izgleda da stoji dobro i to je to. Idemo dalje, malo ću vam snimiti još ekipicu, to je to. Ovo je samo bilo bitno da snimimo uvod. Idemo. Samo još od današnjeg dana odradili smo, pa fino nam je došlo sad što smo u prošle sedmice postavljenu kapiju. Odradili smo na desnu stranu jedno 10-15 puta slalom, ulazak u uzvodnu kapiju, na lijevu stranu isto, u 2 čamca, vidjeli ste, sve super je bilo, ništa. Baš smo zadovoljni, hvala Bogu, ovo je ekstra, 2 ekipe imamo, idemo dalje sad. I sve ovo što treniramo u teretani, ovo što je dosadno, evo malo, ne znamo sad kako napraviti priču od ovih vlogova neki, ali vjerujte da vrijedi, stvarno osjećamo dosta veću snagu, već sad samo to prebaciti na vodu i ide dalje, bit će top.
samo dalje. Sutra već počinjemo ovo nedelja, kad dođe znamo imamo 4 dana za redom treninge, tako da idemo jako isto hodati. Ti nisi možda u školu išao za te? Može da ponovo izjava. Biće nam nešto do muki ako ovako nastavi 40 godina. 20 godina i možda stigneš, Mustafa. Elma Čor spava. Možda meditira. Uspavala ga Bakitova priča. A nisi ti? Čekaj da... Cijenio se. Nemaš dovoljno srne da te tamo montira da si radio. Malo je hvala. Hajde opet. Aj ti. Zarad. Zavida, ja da prvo i ne bi upao na glavu. Mislio sam da će biti kao onaj zmaj. Od šipova. Mogu ja da pokažem. Mogu ja nešto pokazati. A ja znam da na ovom vratu još što god pokažete. Evo, opa, ovako uhvatiš se nogama, ovako, ovo. A mogu ja sam vratu. Udrgo. Šiške je zadovoljan napretkom s kilažom, danas ponedjeljak, 4. sedmica. Jesam. Evo, kila po kila. Kila po kila. Ne ispod stoji. Jako bol. Dobro si. Ostalo kako ide? Ajde. Kupio auto. Pozdrav ekipa, pozdrav mala Raja. Evo nas, idemo na prvi noćni trening. Kako se osjećaš povodom toga? Pa slušaj, zvuči mi jako zanimljivo i uzbudljivo. Vidjet ćemo poslije treninga kako će biti. Imamo tu neku opremu za osvjetljenje, pa vidjet ćemo koliko će nam pomoći. Imamo tu 4 čeone lampe, imamo 2 reflektora, pa vidjet ćemo koliko ćemo moći stazu osvijetliti. Jako čekam to da vidim kako će izgledat, jer zvuči mi jako primamljivo noćni trening. Igrao sam noćne termine fudbala, sad ćemo vidjeti kako je po noći veslan. Evo tu je El Capiteno. Šta ima kapiten reći vezano za večerašnji trening? Ništa, to je to, Bruda moj, sve si rekao. Baš se radujem, ne znam kako će biti prošle godine, nismo nikako se usudili. Uzeli smo tu neku opremu prošle godine, te reflektore, ali nismo nikako išli. A sad evo da nam ne propada termin, odo smo probati, imamo 2 kapije, neće nam trebati puno, neće nam puno trebati svjetla u šustini. Jebari. Imamo 2 kapije, na te 2 kapije osvijetlimo i to je to, bit će dobro ovdje. Šta je bilo, bilo je, ali bilo je dobro. Eto, to je to, ništa, idemo upravo prema, tamo prema klubu. Šiške će nam malo kasniti, javio je Ahmet, evo ovo je 4. sedmica vloga srijeda, 27. ja mislim 10. Ahmet je već pripremio vlog od prve sedmice, pregledali smo ga, već meni je top, iskreno. Jebari. Ja ga nisam pregledao, ali čim prije A pregledao. vjerujem da je Jebari. Javit ću vam se poslije treninga da sumiramo utiske i sve to šta se desilo na treningu, možda ćete dobiti koji video uporedo s treninga, ali vidjet ćemo. I ostali šta kažu za noćni trening. Hoće li postati tradicija ili ćemo tražiti neki drugi termin. Vidimo se. Pozdrav mala Raja i velika. Evo ga, može i na GoPro. Naravno. I evo nas na montaži. Tutorial. Na montaži naših noćnih čeonih lampi. Lampala. Čekaj da imam dobar. Znači, To malo ispod. ovo što imam u ruci je lampa za kacigu. To jest ono što ćemo mi koristiti večeras za naš trening. Morali smo izmišljati, jer šta? Mi grizemo. Sad ćemo samo vidjeti kako nam to funkcionira na vodi. Znači to ide ovako, ide lagano, opala, opa. Ma Bruda, to će Jarane moj vidjeti ispred nas. Jebari. Hajmo anketa, šta misliš koliko će bacati ispred nas? Hoće ispred nas, znaš što imaju ovi? Šta misliš koliko ćemo ispred sebe vidjeti? Ma jedno 4 metra. metra. 4 metra. 4 metra. Šta ti misliš, Ahmet? Vidjet će dobro zato što je voda.
Ja mislim da će do 12-15. Znači, Sobol ima 14 slučaj, ima, Ej, pa ti si baš on, ja mislim. Znači ti misliš 25? ima kod mene ona Sobol je na drugu. traka. Gdje još gore okrenit se? Tu. Kaže, idemo danas je pravo lijepo. Dobro je bilo. Ovo se dobro vidite, čovječ. Pogotovo ti to pomažeš kad se to snima. Znači. Izvolite. Bismillah. Dobro se da, bismillah, jednom taman da se snima. Sad nam je Sad je najpreće, jel? Čekaj, se padao gore kamera. Pa čekaj, ovdje. Tebi crveno svijetli. A svi u njega gledaju što? Nije pa kad zaslijepilo me gledajući u vas. Jer ništa ne znači. Tamo je kapio. Ajde, ajde. 3, 4, sad. O, Alberi. Hoćemo odmah? Tamo dosvira. Samo lagano da bi ja vam dođe se ključi. Ništa utisci sa današnjeg treninga. Dragi, uvaženi publikume, ovo nije sport, ovo je ljubav. To je koja to. se jednom rađa. Podržite nas lajkom, šerom, subom. Okreni Muki, slobodno pokaže ekipu. I donacijama. 2 security-a. Oticam ljudi. Ide gas, broj jes. 1. Reflektor broj 1. EMSO ima ulogu. Trening je bio vrhunski. Ja sam svakako zamišljao da imamo treninge u otežanim uslovima. Tipa neko ima zavezane oči, neko ne znam, dvojica žmire, ali ovo je definitivno otežani uslovi kad se ne vidi baš najbolje, ali zato nas tjera da imamo instinkte mačke. Tako je, vrhunski. Vježbali smo koordinaciju ekipe. To je to. Pokazalo se. Idemo dalje. Šta je sutra? Odneći. Koliko je sad sati? Evo ga, 18:35. Sutra u 5 ujutru. Za 12 sati ustajanje. I Tako, manje. manje. 11 sati. Već nam je vakat na spavanje. Ja u autu ću zaspati. Refleks koji sam naučio od mačke je jesti dobro leći. Jebari. Dobro. Dobro, idemo. Dolazi ovaj zabavni dio. Sad mi, koljenaš, Bolja strana. kronologija ide lagano. Pa mi imamo još 2 sati i mora spavati. Evo ga. Mačak zna gdje ćemo biti. Došao ovdje, isteže se. Započinjemo, evo ga, danas je srijeda, dan iskoraka. Srijeda. Koji je danas datum? Možda 29.10. Idemo danas po planu standardno. Planirano nas je 4 da udijemo. Tu je mačur 5. Do sad po ovaj role. Evo mačur uživa. Evo mačur. Ko ja? On. Jesi ti mačur, ali ovaj nam je klubski mačur. Irfo koji je uvijek obučen. Možda ćemo početi označavati Arsenal u ovim videima, brate. Da nas poguraju malo. Pa jo, ozbiljno. Ajmo onaj intervju sa Macom. Nek ti je pitaj. Mac, kako si ovih dana kada nas nema u jutarnjim satima? I miss you. Mac, dođi. Pitaj još šta. Pitaj ko najbolje radi. Koji je najbolji vježbač u rafting klubu Rapid? Znaš ga pitaj Muki. A pitaj ko najviše zabušava. A ko najviše zabušava? Gle uho što pomijeli. A kad ćeš nam doći na trening na vodi? A?
Odgovori sad. Ne samo jednom kod. Odgovori sad kako malo prije si se raspričala sad. Spava na jednom. Stonira. Mac. Mig. Maco. Neće da kaže ko zabušava. Ne zabušava niko, u prijevodi ne zabušava niko. Bravo. Šta kažeš, Ahmet? Ne zabušava niko. Ne zabušava niko osim Maci. Ja, ona spava, brate. Tako je.